Pandita Pai, Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, agak sana Ahmad bin Hanbali. Tapi angka cik di tau pandita, makraya ro karobaya dina sunnah wajib. Angka tau pandita manggai wajib. Tapi ya kalau itai dalilele, semua ulama sepakat bahwa kurban itu sebenarnya tanya wajib, sunnah nih. Tapi dia mendekati wajib. Nah sebab makraya nabita, ya kalau angka tau mampu makaroba nadena karoba. Udah bawa nih ya tahu aja nak ada peri bola pun Allah Taala. Betul kan nama kalian kata mampu makaroba ada nakaroba ateni lo masih kayak makiro bahasa kasarana. Cuma bahasa halusnya makanya kau kata mampu makaroba ada nakaroba tidak usah dia mendekati rumah Allah. Untuk cara nabi tahu dia nakaroba nanti kau mampu. Iya pokoknya metode mampu aja nah. Untuk binatang yang dijadikan binatang kurban wajib bembe dan domba, kemudian sapi, unta, nah sama makiro wita, bembe, si lempu isi bawah, domba, ya to si sapinge unta, yang kata makadawa tiga tedong, angkat apa nih tapalabai, apa nasanya tedongnya pada bisa pinge, sehingga kapalabai tedongnya. Kemudian makadaya garo karobae, pitu migatawat ditama. Karena itu miga tahu wad ditama ko karoba atau wad ditama 10 tahun. Apa angka makadaya tu karoba untuk si dia sapi itu mi tahu. Angka tu makada dewe wad di 20 tahu wad dilarap itu 10 si dia sapi teki carana. Makuye demi nawad ding lak di pitu asam. Kitanya pitu tahu pitu asam. Misalnya ya makaroba ipatama ya sako koro sapingnya salah satu nama dari 7. Iya makaroba kona nagyare teh saping yang nyakangi. Maka dia karoba yawe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Iya ko arwa anakku cidi baineku tambah ya berarti 10. Tapi cidinya setama. Tapi ini akangi untuk bainewe si bawa anak-anak yang tidak masuk tanggungan kita. Maka dapat tiga. Nabi ko makarobai, iya ko magere bembe, iya rona pau. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siya ganito tama ko makiro. Nasirabay din na nabita. Tamba na siya kami man di. Ito, iya na ampay, maka na to pandrita, iya to karobay, si to man na sa pingi, to dahil na pito, tawo ko to, cuma pito mi asam. Iya rata si dia, so wadi 5 taw, wadi 7 taw, wadi 10 taw, tapi dengan dire-cocoy patama sana, dan yang masuk di situ tanggungan kita. Istri dan anak-anak, dia naman di kada matua kuto, anu kuto dire-cocok. Tapahang ya. Jadi makiro, angka tahu pandrita maka nabe, iya ko sapi dia naman ding, ini ko bembe. Tapahang ya, iya ko sapi dia naman ding, bembe ini di makoro, apa iya nabi tamakaro batanya sapi, agak boleh bembe ini, domba. Jadi kalau nabi takut nagere maka ini binatang saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Apa cini bembe, nama sesiba keluargana. Ya kau sapi kapitu ki, dia nama dimaco keluarga, tak ciri-ciri nih, dua di pendapat. Magai, nasabah iro na bita, dia nak kena karoba saping. Iya ada lagi na bita bembe ini. Tapi wadi ka makaroba ta sapi, wadi nasabah sahabat menggunakan sapi, nah pemakan na bita, iya tuh kocik di sapi, pitu bembe angkat. Ya kau makutan itu kada kaya masarolak di Pak Ustaz. Angka makada ya kau macuri sunnah na nabita bembe. Kung macuri sunnah na. Yan naman na rekomero kung macuri asana, saping, gaji. Tabang ya? Pada kong kataw mahakeka. Nahakeka iwi anaknya pada hari ke-7. Berarti nacuri sunnah hari akikah. Tapi wadi ke akikah, anak ko pandaki pitu ngaso. Maka dito pandita wadi. Demi tetaas sa akikah na, demi nacuri sunnah penetapan hari. Tabang ni. Di pada mi na makarubahin. Maka wadi ga makaroba tayo pakai sapi wadi. Maka kaya ka nabi abdal ipake sapi nga na bembe. Karena makada sitongan na ko abdal na itay makada kaya ka na pake na bita. Iyan makada iya sapi bembe na pake na bita ko makaroba kada iya ruya mi wachori. Jadi sa. Tapi ko makada sapi nga pa iya ko bembe makurat tau manray. Istilahnya mereka tahu si salah bembe. Sapi nga ni ay dia na manigaga. Jadi aja na takada iya makanja ini mani bawah. Kaya melo tapake. Yang penting kan dua-duanya tetap sah, dibolehkan dalam agama. Kemudian, iya ro karobae, tak bagi talu tuh.
sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Nah, bagi dua. Jadi bagi telu ke karoba tuh tawa telu sepertiga untuk tahu makaroba, angkan itu dua karoba dia nawat dinandre, dia nawat dialah. Ya bagaimana Pak? Kega nomor sidi karoba tinja nazar. Yang kakak tahu matinja, jadi ko salamak mui istilahnya salamak muka o malasay lepas sawi ko malatala lasakwe umadising makaroba ka. Tinja na tuh tinja apa mapasisele ini yo ko misal na tong tumagalong makada iya ko hidup pamu ya sebe matu nang kamasagi na meka makaroba tanya tinja iya tuh niyan si salah tanda kan matu ya pak meka tuh tadi sa pasisele yang kega tinja kega niya ya ko makali ko hidup pamu matu asebe makaroba ka niya tuh tanya tinja aga beda na tinja si banyak iya kota pasisele idalle si bawa ibadah berarti tinja. Ya ko makaraki iya ko dupamu 10 tong makaroba ka berarti tinja itu. Ya ko makada ko menremia se matu makaroba ka berarti niya itu. Aga bedana. 10 tong makada iya ko dupamu 10 tong makaroba ka. Iya ko serani tong aserati kulo den makaroba seke. Apa kurang isi dipikulo. Tapahan ni. Icede tu bak beda na tinja si bawahnya cede bawah itu jadi tabahannya pada ko kato memang baluo to mudah-mudahan taralo to memang karoba niat tu iyo buku maka dia konalite 300 juta to ku makaroba ka berarti tinja itu tabahan ya jadi kita bedakan nih itu pak mega tu to nasai pure matinja maka dia kota ya ko taralomnya pak me balu to na kada mudah-mudahan taralo to na to makaroba niat tu makanan mudah-mudahan tarala nang kadiwat dingi pakai makaroba nya mi itu yo buku maka dia konal lite 300 juta atau ku makaroba ka tinjana itu paya ku 200 nya 10 juta na liang kita di makaroba pak ku 10 juta itu ke makiro jadi ina tu ampai na bitta na palaba tahu matinja tapi natet tahu mega tinja aja na mega landa nasarmu cede-cede matinja magai on iya tu sangeti nasar on ron na tahu seke makasibiam dia na salah tapi makanya kita onronna tahu seke makasibiam tete negara ya ko salama muka mapuasa kalu ngaso ya ko dena salah dena no dena puasa ya ko nalimite anu ko masubanga sana dena li dena subak jadi betul na iya panamelo na repilengi pada kuna pada di kong kanata lagi maliangan na sanala ase ko malimo di 10 loka ya ko de ulo betul na pada ko ipasay po Allah taala ya ko mulai muka kowe napa kami makasibiam kamakiro itu sehingga dilarang terlalu banyak tapi dibolehkan bisa aja minato lima cede-cede matinja makitu kemudian seperti kan atau makaroba itu tapi dia nama di ketua matinja nasar iya tuh nasar dia tuh cocok macu keluarga apa aja itu kalau lakai makaroba sana lakai napacu tuh bayi nasi banana maka nanti kun itu ya Pak Ustaz tahu ngapo makaroba kasih bamana makan apa lebih makan apa nasabah ipatung kaki ipa guru tonya nanaya kan nanaya dicuy dia pada balik ke ipatama sana dia nama digaga nah angka minang ka guru ta bone kali bone angka tahu sogi tapi tahu sogi seke tahu sogi tapi maka kali lalu aku guru tamakutana apa adua isi bawah anang anak pitu di si bawah ini na tambah na aruai si bawah na iya ro sapi ngeci pitu kita utama jadi lo ko guru tamakutana o ko yo to pandrite makutana na sawad di gaya ro sapi lo pa sapi lo po na 5 kacomo na sawad di gaya ro sapi lo po ko to makaroba arua ta utama dai kuran ko stase makada na wadi mesti pitu mi ay madei dia na sapaka lete si makutana ko stase lengi ina sinin na stase purai na tanai dia kepala bayi makar mana pitu ni tahu guru taman ikan boleh baca pulang lawan tanah binasa napa sebelum aku tanah napa namanya mana nasa macan ni nasa papa aku tanah ko ustaz selang imajin nak di kepala bayi maka di guru taga nasa mereka makaroba angka sapi wali mau raja makandre nah tapi wadi garua atau tama maka di guru tawading Pada ko guru takali boleh makar wadi wah apa majo nasawa cocok din kana palaba ini dan akhirnya guru tajala jolo
Tapi iya ro sapimu matandre ka. Nasa ko makatandre. Nasa mulai ka mendre ko de mo checking. Nasa de, nasa i alli ko bende chidi mo checking imatu. Ibarat ka gurta kalibore kadai de mulai mendre ki matu sapimu ko mondri apa matandre. Mulia pa bende chidi na pamwachekegi mo alay ade mende ko sapimu tapanala kala na nasa wajah jadi pakiye taro na mali bende chidi. Jadi apa iya ro guru tanay sata mari sana sawo tau sogi tapi masek sogi kadi. Jadi napakaw man iro na panatarima padahal sitongan na cocok ni ro makada bende chidi paganda nya ruwa. Pitu tau oko sapinge chidi bende. Maka ro cara na guru tapani se kada na polemana na gitu tanay ustaz na dia tarima. Jadi nakala gani guru takada beki caranya na tarima nya. Ternyata na tarima pa makrewa. Dia tu mulai mendre ki sapimu matu ko sori mondri. Apa iya tu sapinge gere ya na tu matu siya ko sori mondri. Ya ko maradi sapimu malampe tanru na sakka ema kaballo manyamat mo sa dinendre kini. Waktu ko sori mondri macan ning wala kabanggaan. Mano may pamatandre na dahil sapimu na di ka ma-checking. Jajalya nga ibebe nanti jadi. Nalak ka lang na. Jadi hanya seperti itu. Tapi si Tuhan memang yaitu sapinya itu minta utama. Kemudian biasa yang pengewangi karobato mati. Maka dewa di gaya karobato mati. Dia na wading. Nang kataw makarobangi tau mati na madusay. Magay. Iya tiyak karobangi sa atin ni. Tapanya maka di gaya karoba tomati dia na wading kana kataw may makarobang ito tomadora kaya to sa pingin niya to si madende ya karobang to maka dia ko tomate neloki makaroba untuk pahalana lo ko tomate wading dengan dua cara ya ko biasa yang kawasiatna ya sangi wasiat pasam waktu na to maka dia kupuri mati-mati kubaja sa ngadia na waktu akaroban na tako ang kamu masagi na akaroban na iya ku ya karoban itu teh selamanya sampai pendapat Imam Asy-Syafi'i karena ada wasiat maka repek ko dikira wasiat na oke di mondo ang kataw bandita maka dia ko dia nang kana pasangangi dinalakto ang kataw maka dade iya ko dia nang kana pasangangi akarobangi tapi aja na asan na mupatama asan na tau tuwe mupatama asan tapi iya ro tau tuwe na niya kang iya ro apalan na karobana lo ko tomatewe karoba pasidat ka asan na tabahan iya ka na metola iya ko asan na tau matewe langsung ipatama dinawat diala daging na mestiya bagaimana tapi narek ko asan na tau tuwe ipatama ini akan dipahalana loko tau materi wadinala sepertiga. Apaan? Maka nak nak bagi tahu sepertiga untuk tau makarobai kecuali dua karoba dina wadiala untuk tau makarobai karoba tinja siwa karoba tomati yang asana tomati tama yang kedua sepertiga untuk pasidakah ayana ya dilalingi Pak Gere ya lingi tau kasih pasidakah angka tau hadiah iya hadiah namo tanya asal wadito ya ling namo tolotang kalisteng ewa dia lain karena hadiah wadito mati kalau saliwa kampung wadi kiri lagi pandang yes jadi maki itu carana angka penting sampai kali harangi Pak Gere atau pandita ya ulama Syafi'iyah harangi Pak Gere malah bagian okoro Gere karobai kamu gitu imam dia wading malah bagian sembelihan apa kamu tahu bagian penyembelihan aja tamakada talingi tawagiren tapi ia ko talingi dagi Pak Gere sebagai pasidak tadi nama digaga apahannya demi nawadi mancaji upah kan biasa gak tahu makada tu tawagiren agar nabi saya yalingi tawagire uduna aja iya ni ko makadaki alingi pasidak ka Pak Gere namo apa nasiwadi melo talingi jadi gitu tapahan nih jadi jangan jadikan upah penyembelihan kurban aja tapancaji ada jadi istilahna pamakada gaji aja tapancaji gaji nih makada gajinya Mak Gere aja nggak boleh si teman ya tuh Mak Gere iya paling makanja ko ini asatan katamu ko tuh ini Gere
Itu pun makanya. Aja na napui, magere ko sa pikaroba. Ini na gere. Madali ni itaw to. Ya kung kay pui ma, makarami naman kung pui ma, nangyagere sa pikko. Di naman higaga. Makanya nito ko tamay makaroba gere. Apa itu sama rata-rata. Alin, sa dinali, naman to gere sa pinna. Alin naman to gere bende na. Nabit, alin naman to gere bende na. Abu Bakar alin naman to gere. Usman alin naman to gere karobana. Maka to kanjak, hindi gere. Kanjak, tapi ya kung itaw ki, wah ya ada udah sare tu magere salah kami bacana ya lini pui mang. Nali nagere lagi, kama ko nyo. Ya suruh menyasana. Tapi abdalnya ini gere. Demi itu nawad di kota jantung sama magere karoba. Pana pa kami cica nadat tanah saudara na marena. Jaman-jaman na itu. Itu jadi itu memperlepas. Ah, imangnya itu apa kira? Lihat dia mangi ko pui mang alin na bahan na jaman manang selesai. Dia na marigaga. Ah, cuma kanjana ini gere binatang kurban tak. Pelai ko bembe ini nah nama gampang mo bacana bismillah Allahu akbar. Itan di bawah ngero ke kasana. Cuma iya tu ketomelo magere karoba makanjala ada ko sipulong itu tatame asana. Sipulong ipatat manang. Napay baca tu ini wajah tu wajah ladzi fataras samawati wal ardi baca tu do kita itu. Jadi baca Allahu akbar kabira langsung ini wajah tu wajah ladzi fataras samawati wal. Jadi itu dibaca. Nareko tatomi napaki milaw iya ko napalenda ni pagere sitongan nakasuna na maki iya tu bangkung ni melo ipake magere yalay itaro kuyawana alon na sa ping melo igere itu sunahnya palinda iyo kuyawana alon na sa ping napay sa puro iya ko mapalay takaraway sa ping na mapalla di na marigaga tabolo-bolo way di na macakke supaya di na patgibi watan na tayo mato kunandri. Apa aja tuh gagay kumapalay watakali na po ito ampay manu biasa kay tiko ilan lumanan ni di na pare di manu tama ko biasa manu ilan lumanan na pay tikka sigal lumanan pala lumanan macam dyan na paratikan mapala mo pijuku na nagere na ito naman dari mapadiwat tataw ayaw ko na richai macakke juku na pay gere makito iya na tinakan na tamatay jenneki lagi richai na macakke juku aja na padiriwat tataw situngan na parentano koro iko mak jenne ko mak gere pandi gato to manu na jenne kinale na jenne makanya makarani itu pura ni kamu jenne ki betul na pura na ko mak jenne melo mak gere makanya to mak jenne kemudian nah kayak tinggal lagi dia nama dia lem bagian mimangnya maka da tawagere na aja tapi aku meleki maling pasidak kada den marigal angka to biasa maka da tawana pangapai angka to gaya tawana pangapay aya sa pangapa alin na lalay alin na pasarsarangi ka magyan na aja iya kumelo ki makanja bagian na pakoy iya kolagga ipan na sa belakana sa tingi langsung kate sa isa na langsung tabagi pitumeman ni tabagi pitumeman niya ro dagipan na sa belakana ngero lagga si matu pan na sa belah kiri bagi pitu si dagina napata pasirun tu yaron naro pitu to kemudian lagga juku hasna tabagi pitu napasi tatala lagay poko na makumana lo ate na bagi pitui bawa na bagi pitui gempa na bagi pitui tak bagi pitu manang jadi rotasi dia tahu sinin na daging na sapingnya sempurna angka mana nalah yo pili biasa ko to makaroba lay sa sebami dagingnya na pasi pulong na timbang maka na 70 kilo berarti ta 10 ta angka na to masangi daging panna angka na masangi daging hasna makiro tapahan mamula dito bapak di ulo panitia sa jama-jamawatan aja dari di ustaz iya ko suku na makiro pak ina to nakara gari-gari ta sapi suku kamamu gere na dagi kepamala apa ni ka itu kalau mau sempurna atena bagi pitui la ira alusina ira pitui bawa na bagi pitu na maka gampang aja na ira tau masa sema bagi ang kecil dia poro khusus na ira ni juku na bagi pitui na pasin raja makoro napa na bagi pitu napa iya ka puray ta aja ta suray ta jeloi aja ta suray maka dalaw nang wale de kiki kertasa nomor si dilatu pitu tapak ganda italu kang kato hukum na matu yero hukum na pasali si baju puri bagi pitu toy iya na ro matu ro kaya ko bagi pitu aja tu ang kamala aluluna mako tu jadi ko malay utu de na lulu iya tu makoro bagi pitu ro buku rusu bagi pitu to ajulakan bagi pitu to sa pingi makoro bagi pitu manang kupura niya ro talengi kartasa toki angka 1 latu pitu napatatempel ako ro dagingnya pitu kalompo napatapatamo ko kaceta ko chagi
nalik nomor talu kada kira kada gimu dai na tuna jallo makana ku ya iya pangkat itu tak mata na sama lisa iya itu makiro jadi dai na gaga mapangewa ko makitu menyamang dikontrol. Kalau di pesantren Talawe itu seperti itu saya kan biasa rosiat tahunnya atau di Upakoro. Sekarang saya di Kulo Upakoro biasa kota kedua saping menyamang apa angka baraka ya walau ku guruta biasa namicu lima kuy guruta senuro kudiran na panapodanga makare ko makaroba itay na nai ko bagi dagingnya na moto si sala dito na si sala si tanga kilo tanana iya kalau sase ilang palin na ilo bagi pito ima ko to nga namo si sala dito na dabi si tanga kilo kung kapali si sala iya baraka na guruta dewi sa giro pagkarabi ko charana na baraka na giro biasa batuno pache napabagya na kana pa iya ko alin na makoro na micu lima ko napakada ano nih dan ternyata selamanya saya pakai itu kok mendagata kena hajaban na mutimbang yang pada mana mau tuh tanah begitu karena mungkin juga karena terbiasa terbiasa jadi itu sampai tomak bagi pakiro ia tuh lagi karobai di maman lupa untuk tawata namun lo si tahu dia tuh nomor gaga untuk tawata ia nih kau nantawe tak bagian istilahnya untuk sedekah tak bagian jadi magampa tuh pak misalnya makan 3 kilo 10 kilo atau serala kilo tanah na karobai di bagian lagi karobai lagi 3 kilo ya komeki ama 2 kilo si tengah talah iya naro tanah asu tandre si bakal luar gata namun meki pijay taton rosi tau dia nari gaga iyo punya seperti ke 3 kilo mati naro pas sedekah yang kasih 3 kilo iya naro hadiah makiro jadi untuk tawatan namun mon rogan katau tema dia nari gaga angkan ni tau makutana maka dia garo karo bae wat di gamak beni makutana ko tau pandita angkat tau dici guru tanah saya atau tau makala ada seke maka dia tadi nawat dinali batalung asoy pa aja maseke apa na bagian ni yan tu ampai dia nawat di monro dagingnya nari kok itu kampung cedela dan itu makaroba biarkan bagikan semua ia tu karoba aja tak bagian manasui tak bagian mamatai disunahkan kata itu makan nasi na pemua bagian sila ada siatu matuk nasi pagami namo patu may kau kosona ia sunnana ya bagian mamatai tawana memang ang kong kamu nasu untuk bagianmu bawa to di mana suwe tapi bagianmu nang kapasidak kamu double tapahan maka na siya kata yale hindi man bawah pajak kama maka daki 10 100 tau tali na talapa-lapa kami tace de maka itu matu tena macigok to yanu maling ada gi si japu-japu itu hindi man inon royero din mariga kemudian nasumnakan ni nabita ya kotama ni ulas sulhijjah na tumelo makaroba aja tatoba aja to takelu jadi akal lu memang nih sebelum tamu ulas sulhijjah ko sulkada yan nadapi ni 28 sulkada atau Jumat terakhir bulan sulkada akal lu memang nih ano ini tuh madal lupa pan rasa cepi gitu so malantai na din ikalua kataw makalila tapi din na wagi sunnami ang kataw makarahatan niya iya ro na masuk iya deh nawat di kalu iya lo olok kolok melo ya karubang dia nawat di tokba dito nawat di kalu tapi aku ya makadaka ang kagata tokba kan ku sapi gaga to itu jadi ang kagata kalu iya to domba coco ni kan kabulu-bulu na to na tayo juaju jadi ya kaya din na magay na natin nabita tumakali natin tumatokba makadaya to landrole mo kanu kung si bawa mo melo ini tau makaroba nanti jisasi yero hikmana tara ni gon relo malapa iya karoba pa makare sunnah udiyah biasanya sunnah udiyah sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha tapi sekali lagi tanya wadi itu sunnah tapi makiran na ya kan kata mampu makaroba na din nakaroba kali nabi taatan nila masigi ayun na dape itu ini mali maka dia kong kataw mabereka da makwe may kapabot tingin nuremo iya ko mo law matubotin na nuremo aja mpe jay wala ko mumate maka daw makalilan na tawali na tawi makoy ro bicara na yaron na yan ang kataw mampu makaroba na din nakaroba suruban aja na nandato di wala ko halatala makoy ro bicara na unro na chachana na dita alde nakaroba ko mampu nakaya na tayo sa mampu ya sangye mampu ganna di na napake makamaja untuk karoba na ang kamu panabalanca. Kapahan ito? Makrapit po niya pa ustas ko di paniterima gajian na dati watun na.
Iya kode patatari ni gajita na digaga dita buat dingin minrang. Apa ko gaji mo? Kan manasan ka gajita to? Yo po ni makada taroy pura pinato sapa-sapa dali aja na. Aja na makaroba. Yo mo ko manasan ka gaji mo makada. Nang kagaji tajang. Tapi ya mah tuh karoba ka tanggal baru mo to. Tanggal hari ternyata akhir bulan. Pak yo gitu. Pokok pegawai, ya biasa na dati ni tanggal 20 sera, ay panadoy man itu dari nali. Pak berapa di ulu. Panawan-awan nih jadi iya ko meloki, tapi enggak tahu maku ya, mapasi puluh-puluh. Tapi cica suram, angka istilah arisa karoba ya. Angka tuh pakai itu arisa karoba. Tak 200 busulam. Maka dari manta sapi, iya ko angka tahu. Pendapat ni manta sapi. Iya nang kataw, mapasi pulong. Untuk melo makarobangi na de panatamo lakaroba nakada natarome mangyaro sebagai umat kada setiap bulan na wajah seko maka itu termasuk kurban nasab tamay tinja itu pangya berarti dia nawat dinandre dagi karobana ya to mero dagi karobana dia nawat dinandre ya ku yaro tau yang balik tau kunamu yaro saping nepi itu tau to nang kata korona si bawa tama de to nani ro nang kamalingi kada kamu ambil mana ngiko dagi mo pamatinja ko wala ko daging de na balikan nandre na yaro batan yang itu na atau yang bagian yaro dagingnya nak tinjae ya lagi tau na bawa lo bolana na nasui na takoloki matamu ko bolana na pandre de na balikan iya mina salah ko makaraki bawa ni lo bola mo nasui matu ko lo mandre ya itu masalah itu pahami salah itu jadi aja tajam cium nih, jadi aku tinjaro nak mesti serahkan semua. Angkat itu pandita makada, ia tu sapinge, ia ku yalli isaliwan na ulak karoba, yalli isaliwan na bulan Sulhijjah, makada meka makarobangi, maka termasuk nasab. Kaya gabat tu yalli, okopi Sulhijjah. Wah, marajira jiku ya dipakai. Apa madari makalasi pa balu sapinge iya na macari na sorry kan katang ba mali saping na pawakai maka da nalineman ni ko pura ilaba di Sulhaji mali saping napa napakampiran nasa maraja mati pakai makaroba iya ko manuru sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu nasab apa mualimi untuk makaroban itu kade mereka tidak kenal lalak iya. Tapi ang kataw pandita na sa de, kanya to tinja bansa na ro. Hindi maniki kami to lah. Mega mulalat to. Iya kumakaratan niya na tinja iya. Iya kinesiro kami sa pakamana ni makara tinja. Di gato lalalen na. Tapi ang kumakaratan niya tinja bansa na ro. Minasan na mi makara mi akaroba matu. Tapi kumanta sabi nasa tinja iya to. Apa muli sa liwan na ulag karoba. Na makara mi ka makaroba niya nang kagaga pura muwano makara mi ka makaroba machi tinja iya to. Karmasyo ro na makamajay ulang-ulang tinja to apa isaliwan na hamon ro makiro di manito kami kamu pendapat apa ya tu koci di pendapat macikan itu lalang itu lah yung kukumigay ka di makana iya na yame wala man itu di mani kemudian aja na cacat iya de nawa dia karubang siwali ni kadukun na polo tanruk na atau gasisan butay kemudian kepang kemudian madokolada makaraki kani ya sama madoko pa ustaz apa kato madoko kato madoko makare gurut ta makara jing ukuran itu madoko apa angka kampo pa makometo mo ukuran na sapi wala mo raja na makare to padite de makuye iya ko 10 tahu na arwani makare na madoko dua ni makara macomo madoko ni itu tetto na napay titi ragagae na niya kumega ni bicara makara madoko itu nak kada apa tangga-tanggaran nih aja na cadi dimulai minta sapi maka da mager na sai madoko berarti itu madoko ada ya nak kada madoko na madoko ya tuh matang ramato tuh sapi ko madoko pada kumakku ibulun na tujun na bukun na nasaba balulan isi babu ku siruntu itu tangran ya nasak dama anak bukulak na matang ramana mak jure buku rusun na palyawar na bulun na tujun na buku rusun na tujuh na buku palawangan na mibak buku manas sa bali na madoko yun iya ko butay pa ustaz iya ko butay din na wading iya ko maputo di matana din na marigaga pagka to sapi din na buta nakanami katara na din na marigaga iya ko makaragani tanre sapi nga ko butay magampang yan ang kamatan na mapute lalo pula mundiki
lokoro tujunna matanna maputere napaki masemeng dia kok kada imako berarti buta ya. Itu jadi apa nena itai lolo kilo corona pemakan iya kok kada ulu nama ko berarti sabi buta ya. Iya kok nena kira mama ko ori na buta. Itu pakiro iri tandai apa biasa nampak guru tanyareng makanya itu dia na buta nasa nama putih jadi matanya nasai dia na buta makanya guru tajolo lawis setia nyarang ko butai madape mi guru tanapa makalulo koro si dape naro napa makan perlu pa ulo na nyarang maka nasa ibu te nyarang mo dia na katara dia nasa natasela bikin dia na buta perlu ko naro gare nasa matanda dia na maputi maseme lolo maseme tanah makubani matanda iya nakado ulo na buta ya tu iya na biasa ro na paguro-guro takari ko tandai sapi birang, sapi lay pada hukumnya. Buat dipakai makaroma. Jadi aja tak ada sapi lay ini boleh, ngomong sapi birang. Sama hukumnya. Sama hukumnya. Domba lay, domba birang, sama hukumnya. Tidak ada bedanya. Iya mina khawatir kami matampu, itu jadi masalah. Maka dalam kakama anak nana di Indonesia, dia ketisah maka matampu ita gerei, maka itu tidak boleh dan janin yang ada di dalam perut itu haram. Tapi ya kode pisah maka matampui na takok tagerei na pura menigere bisa senapang ke anak na ilalang maka anaknya janinnya itu halal dimakan. Halala na sabab makanya na bita dia mengikut ke induknya. Tapi dia mulai sare tago biasa. Itu apa itu sapinya itu iya na mati induk na mati tidak anak na ilalang. Itu maka dia menggere ya nak indok nak macu tu nak tak gere tu makiro tapi ya tu bisa memang makan matampu haram wanda itu tu penting kita tahu tentang masalah sapi birah tu makanya tandai pak kemudian angka yang pengewangi ia pura ica si bawa sope edak do cilina si bawa itak do ingat nah kan kesatu itak do tu lagi gere ingat nah angka makada dengan sapi dia mana ada sope do ciri na dia na cacat ya tuh malami itu lay stempel cana dia tuh na cacat itat doi dia tuh na cacat karena hanya untuk menjinakkan iya nih kepura irasa wah itu jadi masalah pak maka dia cacat ya tuh pak mulang gaya itu sana atau siwali nih ada ngading sebabkan hukum nalaga siwali itu jadi masalah tapi angka tahu pandri tanasa de sope do cilina sakbo na cacak mana apa ada anak tu sampulna sakbo bunga ada suku ada sakbo ada cacak itu balik ke sakbo bunga nah itu ya pakai ya ko ang kamo pasati dia na purata do dia na sope do cilina dia na ruta pakai kung kamo pa lebih ko takut dia gaga dia na dia pakai sebab ang kamo palabay makita gama itu jadi agam tangan nami lang pulangi supaya dia nak kerja juta tu pemakai. Maka nanti kan pale. Impano itu oleh ote, nak takut lupa, nak kedo aja nak kepang dan mereka. Tidak masalah. Itu kepang makiro, mapat dulu dia lupa no. Apa dia lebih dia itu sampai ya pemiki amang asal kerana tak bawa sapinya, tersulit tak mau. Atau yang mina maka dari bawang sapinya tu matu kan ni, pamnya kerubah kebaje. Ang kami masalah maka dapat kentong ke satu lepok na dia runtuk naliran ni harita sari nampai runtuk itu kamera ni satu yang takut lepok sudah ada kesapa dulu lagi runtuk sisa na runtuk capunya hari kurban naliran ni 3 harita sari lima ngasur di purana maka dapat kata di purana malepak ka nampai runtuk angka tahu pandrita maka da gere pak pura mengumiakan masih sah dihukumi nasa malepak mintain kami akan sana tapi angka maka da adik nalaliran niya kesel, mengiakan niya kapabulan. Wakil. Jadi itu ya, dia nalampak sa pita sama laki. Itu sampai bahaya tuh. Bahaya tuh ya. Jadi memang itu yang penting saya sampaikan. Maka ini tentang masalah kurban. Jadi tinggalnya, aja tak toba, aja tak telu. Sini na dulu aja tak telu tamu ya Zulhijjah, 1 Zulhijjah, kemudian mau berkurban. Kemudian angkat tu umrah makan jalan ada yang umrah dong. Na paling na ni piso na imangi kay pak gere kan kacara na tu. Ya to tamu na pasak no kolo ina pay gere
dini palaba masu na tegere masija pas tama dia may mau daging na to dia nak mau daging itu namo dombe dia nak tama mo nya wana lo kalau itagere dia telah pesan ni masu na tagere dia tu nak mau tapi kapan masu napasak na napatagere mau tu masarap tu daging na dia ko agak-agak igere gatalayase itu malunra tu nande tahu dia ko nasoron no itu dia na malunra apa iya tuh kalau ko isoron no ipacapuran na berarti mupan itu namate bangsa namanu coba ngerete si kumagere ki dia nalayawa pam pacapuran na mupan itu namate dia gatalayase pacapuran na lengan itu namate dia na lengan na panabampale na makwa to mate malunra daging itu dia na tu nakada pandrite ngere agay nah itu kita mana merok aguran nang kumita sa upay nakarajan dire kadua aja na puloy na pasa pakawang ililamo aja na makadok ya kumanulok manulay makadok daging na pakawang ililamo dito na makadok ya ko dito na puloy na pasa din na masija mawari to ya kumupatan nang ya yung tagolok pila marupa kumagere ko itu kamana to jadi kumana itu to pandete makade ko sorono ipamulan na ngat tamen ri pacapuran na dire kadua ya sana apa tanya yang malah pak buka malah pak tutup istilah-istilah mana nya tapi angka hikmana ya kok kawan lillah dia sila ada mak kumrai mak bisa pan apa dia namanya mak dak itu lama nah dia namanya gatu lama nah kok kawan lillah ke pemak gere kemana tuh kedona pak ya kok napasa tenangi rada inapasa tamu itu kan makanya mendari tes itu ya kok tamai pertama tadi masuk pas itu napasa menyala si acuran maka dia tamai getani makanya ko piso tapake magire memang namataran tasuri masigi panitia masigi malipiso no malipiso pagere ingkatu balu may kabasana etdik tabi 1 juta ingkatu tu basana Damaskus 3 juta lebih lina tapi aja na naya 3 juta pa Damaskus itu bahaya karena ka mabulok darano lo biasa pigir na sabak lapisan baja 20 baja ipasipulun nanti di bangku itu makanya tahan tapi masoli na sabak biasa lengkap dengan full aksesoris tanduk ganun na tanduk panguluna ya punya kemakanja yang model Jerman langsung dolar K1110 isi bawah etnik atau Tramontina ya ke Tramontina tuh berhasil gang ketalupul sapi tagire di patasay ya patatay mo pakai di perang kawasay etnik Jerman menurut tak aja dumalik tidak biasa ro maliang nga suruh maliang apa sana online lebih 1 juta tapi ya kota pakai ya ko macak himagere cica minta datang dan itu narewa kadua pa ya kota parapa itagat kanima ko langsung dapi dukun na ilarang ko atis sulayaka maka na palocore maka langsung tujuh lebih tajam dari presiden panjangnya itu seperti ini 25 cm ke 30 cm yang itu tuh napakai rae magere unta lalu mo pirawan na napatu na selesai itu iya yo pwede biasa madali sigari gisya dahil na melo besalala rin ito ima magere yo bang napake naggere na chiyarapa na dipere ko ba kunala sa chidi na besi dako ay marajipay apa ya di bangku tatanya bangku pera miyaki dua bangku dari gaya kibo bangku tanya besi bangku yo punya dolar K1110 bangku memang topore pabare lay patarani manina pay pareway jadi bangku metona kibwa jadi dena pamolay darah nah sabak zero carbon mako metoro serre ko mato ko sirum to dagingnya serre ya ko ya to edik pak serre ya ni tandra mako na igat tapapada mi tubura lo kay gagay serre memang to karena malakat ka daging maka tarang jadi talangi mata di masigi na tapake iya ko tasel imang yang palit si bangku ngelokor imang baru atas inventaris masjid apa ya ko pu imam melo malina pasida kapagere ni ay 5 taon din algan na ya kira ya na pamulagan ni pamagi-magi na pabarakay ko Allah taala akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.